Dobrodošli u Super Talent, emisiju koja... Ne znam kako da počnem ovaj video, ali ako ste gledali prvi Super Talent, znate o čemu se radi, tako da idemo u video, molim vas. Ok, prvi nastup je borba između Adama i Eve. Gledajte, sve što ja kažem da se dogodilo, fakat se dogodilo, tako da vjerujte mi na riječ. Drugi kandidat... Ovo ženska udara s bićem i svi se boje, pogotovo prase koji ima flashbackova. I onda ženska pozove ovog novog člana žirija, ako ne znam kako se zove, nazvat ćemo ga Superman, jer ako Superman... I onda ćemo s bićem otkinuti njegovog gospodina, njegovog meštra, njegovog Pabla Pencasa. Ovaj majmun pokušava biti smiješan, ovaj desno ga ne podnosi, znači mrzi. Kako se zove taj lik? Naša mala Igor Messi ćemo ga zvati u Messi. Treći frajer je ovaj neki lik, gledaj, ja uopće više neću brojati u buduće, tako da tu ću staviti u neku brojalicu pa se gonite su uglavnom i Boza pleše s tom maramicom i zbog nekog razloga su ljudi impresionirani s time, baš me zanima što pravlja s tim, da nije konac ili možda mali dobi iza s magičnim ščapom. Sljedeći frajer je onda neki cigan kaj... Smijem reći cigan? Ali to je uvrijedljivo. Ok, uglavnom neki dragi tamnoputi frajer, momak voli dirat žena. Da, to je to, ne znam, ok, vas smiješan je kao, ajmo reći, ali nije. Pa znam da Supermanu nije baš svejedno jer njegova dama u nevolji jedva čeka intervenira da ubi Boga u frajeru i spasi damu i da se zaljube i da se zaruče pa da dobim pismo i pozivnicu budem im vjenčani kum, pustim suzu kad se poljube pa se zabavljam pa se ja napijem ko jebena stoka i probudim se na se svog jebenog stola radeći ovaj video. Sljedeći je neki klinacki pjeva, jedino kaj se mogu izvući iz ovog nastupa je ovo. Ja ću ovo koristiti kod tranziciju, majke mi, ovo je najjača stvari. Ovaj lik toliko profitira što pija naše pjesme, da to nisu istine, baš ono ko pravi Amer, on crpi hrvatske resurse, on crpi hrvatski smijeh i zadovoljstvo. On me doslovno posjeća na onaj crtić Čudovište iza ormara. Je li iza ormara ili iz ormara? To mi nikad ne bilo ja. Glavno frajer nauči pjesmu na pamet, uđe unutra i krene pijat ko kreteni i dobija para, ono nije mi treba. Sljedeći sam ja, zagurio sam si nožinu nos i Superman je samo primio nož i frajer je izvuko to van. Mislim da mu treba novo ime, ljudi. Novo ime ti je Artur. Diži se, majmo ne mutavi. Ti si veća budala od njega, majke mi ne. Kaže jebena gusjenica, na sekundu sam pomislio da gledam National Geographic Channel, jebem ti u životu nisam vidjela ovak veliki balon. Da, to sam ja rekao kad sam te prvi put vidio. Ovaj lik odlično skida glasove i stvarno trebamo spomenik dignut. Dobro, ne baš tako. Jel, neći mi je kraj ovog nastupa. Ekipa pogine i onda frajer emota i ode. Ova ženska izgleda kao da će se raspast, majke mi je. Klebetina. Ova žena se vrti cijeli mrtvi nastup u jednu stranu. Znaš kaj, ovi klinci su zakoni, ja bi isto s njima plesao, ono fakat legendne su vidio. Ajde majstore! Možemo još neki stil vidjeti malo. Ti se šališ. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig. Isuse, što ja obožavam vatru, ljudi moji. Ja sam piroman, žešći. Daj, čovjek se mora skoncentrirat. Messi se trudi smisliti neku foru, a frajeru apsolutno sve prelazi preko glave, to nije normalno. Fali malo violine. Kao da su oni trudili krivi dok se tamo kao štekavaju ga kao. U Zagori na izvoru rijeke Čikole. Pa ja sam ga vidio na ulici i onda sam ovako digao ruku i pozdravio ga i onda su iza njega izašli Goebbels i Himmler, jel? I onda su taj dan otišli valjda Poljsku napad tako. Ovaj majmun je uzao 8-bit verziju Matrice. Ove cure plešu i rade Human Centipede, ono, fakat mi nije. Ovaj klinac pleše koji ja kad odem u klub i sam hodam od stola do stola i krenem cugu. Ovo je Anatača Mark 2, ali bolja, unaprijeđena i... bolja. Ovaj lik crta naopako žiri ko da nikad u životu nije vidio takav nastup i dalje ne kuži ka radi, ono, ne da smo već vidjeli ovako stvar onak 78 puta, ali da... Možda tebe crta opet. Misli, znaš da tebe ljudi uvijek crtaju. Pa ja volim ove velike formate. Ma naravno da voliš, u takve jedino i staneš bog te. Molim, jako vrabac, šta? Da, ne znam ako ste znali, ali ovo je inače prosječna interakcija u Osijeku. Evo Antonelli iz Gunja, koja pizda materina je to? Dobro, brate, poštedi nas i reci da si iz Bosne, ono, koji ti kur... Frajer repa, M&M-a i roka frajer zapravo. Ajde reci 9, popišem ti se u krevet. Kada bude gotov s tobom moram čišći ću pec. Iz jebosti su preveći prake, tako čali pokaži ko bol, E, ali Artur je fakat legenda, znači daleko mi je najdraže od svih u žiriju, ono, fakat je profesionalan frajer. Čekaj malo, jeste vidjeli ovo? Obožavam kako su svi impresionirani, a gospodin čisti se smije na opačke.
hvala Isusu što ih ušutkala, ove babe samo čekaju na stand-byu kad će pljeska, to nije normalno, bab. Ono, f od x jednako... Brate, ko je ovo editiralo? Ovo žuta minuta, šta ja gledam ovdje? Ovo je lik broj slova u riječima i rečenicama i svi su smislili neke normalne rečenice, kao... Autentičnost je jedina budućnost. Onda je Artur napravio najveći šahmat ikada i smislio ovo. 3 plus 3 je 5. 12. 15. Ovo je Joker prije nego što je postao Joker, ovdje je još bio šaljivđija. Messi i dalje pokušava smisliti neku foru i nešto skuhat, ali mu apsolutno ne ide. Znači ovaj lik nastupa i trudi se pjevat i plavuša ko mutavi Shazam mora pogađat pjesme i derat se je. Meri Cetinić je ovo. Black Velvet! Black Velvet, konopo moja Meri Cetinić. Dobro, moram to napraviti. Ovaj frajer izgleda više ko Artur nego Artur. Pjesma se zove Na raskrižju putova. Bašćanska ploča. Evo Osijek je dobio novi update i sada imaju plesnu grupu. Ja ovo nisam editirao, nisu fakat na ovo plesnu. Gospon čisti, nećeš jeba. Koliko ima ovih mutavih plesnih grupa, sve iste redom, baci se dole, okreni se, skoči, salto, okret, strke vrat. Iskreno, ja da sam u žiriju, ja bi tako rado zakeljio X malo i nek skuži da nije sve tako jednostavno u svijetu i samo zato što si mala, ne znači da ćeš lagano proći kroz natjecanje. Ok, ne, stop, nećemo. Ova žena se respawnala od prošli put, doslovno onak... Imate jednu šansu da pogodite otkud je ovaj frajer. Whoa, that's a genuinely shocking fact. I to su bili skoro svi kandidati na audicijama, sada idemo na mrtvo polufinale i finale i sam ću proći kroz to sve maksimalno brzo koliko mogu jer sve tako isto jadno i monotono i dosadno i jebano ne da radite ovaj fucking video. Ovo je plešu neki kurac, niš posebno, idemo dalje. Ovaj kreten koristi iste trikove i svi su fascinirani jebote pa. Ova ženska pjeva za kurac i ne znam kak je dalje tu. Ova ženska se i dalje vrti cijelo vrijeme u jednu mrtvu proklatu stranu, ona je smjera retardiran tu. Ovo je plešu neki kurac, sranje, isto sve. Ove ženske sviraju, a gospon čisti se smije nekak, ne znam, valjda se update-al koji ovi klinci su čak zakonom, svaka čast je. Ovaj majmun je neku foru uspio proći i sad zabavlja djecu, ono koji ovaj lik je legenda i fakat bi trebao dobiti jer je najtalentiraniji sigurno. Ovi su dosta sranje, ono sorry, žao mi je, nije mi žao. Ova pjeva okej, ono niš posebno je. Ovaj lik i dalje misli da su lignje igre i strančeve stvari relevantne, ono what. Bez veze dosadno jadno, idemo da katastrofa, sram te bilo klinja balovi kako si jadan naš poen. Ovo sam ja dok radim video doma. Sranje, ostavi se pjevanja glupačo glup. Ovi se opet šibaju tu pred svim. Ovaj majmun nekako na politiku prolazi, nemam pojma. Ovo je zapravo možda najzabavnija izvedba, ono svaka čast dijete. Ovo malo dijete želim udariti nogom u glavu, ne znam zašto. Ja pokazujem brzinu, šta? Užas, vidim ti trik, vidim šta si napravio. Tu je kao tu njena glava, tu do... Ajme majko, marš van, idi van, dosadno si ko kur... Ej, finale, naš pojma stari, ne znam kako si došao do tu. Ajme majko, po čemu se ti razlikuješ od drugih 78 natjecatelja pička? Ajme majko, kako dosadno. Ovaj lik je malo sjebao, ali barem bio kreativan i zato bi trebao dobiti po meni. Ovaj kreten je izabrao najgluplju pjesmu za kraj ikad. I ko je pobjedio, molim te mi nemoj reći da...